Najbolji balkanski YouTube kanal vam želi ugodan osjećaj u novom No Sleep klipu. Malo ljudi, skoro niko ne može reći da su neki od najvećih zvezda YouTube-a gostovali u njihovom klipu, a mi se definitivno možemo pohvaliti s tim. I da, dobrodošli do sada još neviđeni spektakl, sa vama vaš domaćin, Vladimir Petrović. Kao što smo najavili, očekuje ovaj spektakl, prvi na red za intervju je Kilo sa gamerskih vlogova. Omiljena igra? Omiljena igra mi je definitivno The Elder Scrolls 5, Skyrim iz puno razloga jer to smatram definitivno najboljim RPG-om i igrom koja nudi najviše. Da li bi ostavio devojku radi YouTube slave? Ne bih ostavio djevojku radi YouTube slave, ne bih ostavio djevojku radi bilo kakve slave, ne bih ostavio djevojku iz bilo kakvog razloga. Najveća želja koja ti se nije ostvarila? Jedna od većih želja koja mi se nije ostvarila je da upoznam Markiplier'a, znači gaming youtubera. Najbolji film koji si pogledao? Jedan od boljih filmova koje sam pogledao je Bruce Almighty, odnosno Svemogući Bruce sa Jim Carreyem, komedija. Kako ti se sviđa kanal No Sleep? Fin, profesionalan kanal, mislim profesionalno odrađeni klipovi, stvarno se vidi trud i rad i mislim da će kanal vrlo brzo napredovati do vrlo velikih brojki. Nabroj bar 3 youtubera koje redovno pratiš. Redovno pratim PewDiePie-a, redovno pratim Markiplier'a i ne znam, redovno pratim Muđu. Da li se smatraš okorelim gamerom? Pa, ako se okorelim gamerom smatra osoba koja sjedi do 3, 4, 5 ujutro i igra igre od Candy Crusha na Faceu do Pokemona preko emulatora ili do, ne znam, Call of Duty Ghostsa, pa onda jesam okorjeli gamer. Posle Kila na red dolazi čovjek koji je za samo pola godine skupio mnoštvo obožavaoca, kralj beatboxa, Muđa. Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje i ovo je moj intervju. Najsmešnija stvar koja ti se dogodila u posljednjih par dana? Pa ne znam stvarno šta mi se dogodilo u posljednjih par dana. Ja ne znam ni šta sam jučer jeo, jebi ga. Gaming ili vlog? Pa s obzirom da ja snimam gaming, više mi se sviđa gaming, ali vlog je također dobra kategorija snimanja. S kim provodiš slobodno vreme? Pa obično slobodno vreme provodim sa Desankom Maksimović, a ponekad i sa Bilijama Levog. Gdje vidiš sebe za 5 godina? Pa ovdje negdje. Da, tu. Najvažnija odluka koju si doneo u prethodnih godinu dana? Pa to da počnem sa YouTube-om. Šta te nervira kod drugih ljudi? Najviše me nervira ljubomora, a i nervira me to što kada je neko toliko siguran u sebe i kada kaže jednostavno ako nisi kao on, onda si odmah gori ili lošiji čovjek. Na koje si postignuće najponosniji? Pa ponosan sam na to što sam postigao nešto na YouTube-u, što sam se trudio, što se sav taj moj trud isplatio i ja mislim da je ovo prvi put da sam se stvarno oko nečeg trudio. Da možeš da budeš životinja koju bi izabrao? Pa izabrao bi konja. Već jesam. Pa izabrao bi slona. Kako ti se sviđa kanal No Sleep? Kanal No Sleep, pa sviđa mi se to što su počeli da snimaju ove intervjue i to je nešto novo kod nas na Balkanu i stvarno mi se sviđa njihov koncept rada, neka samo tako nastave, super su, od mene imaju subscribe. Ako vam Niksa nije bio dovoljan, čast da se pojavi u našem klipu nam je ukazao i fantastični Luka sa Lukas Video Channela. Da li te ljudi prepoznaju na ulicama? Vrlo često sretnem nekoga tko prati moj rad na kanalu i volim popričati s tim ljudima, jer ponekad znaju dati jako dobre savjete ili prijedloge ili već nešto treće. I drago mi je što ti ljudi jednim dijelom sudjeluju u svemu tome. Najlepša stvar koja ti se dogodila u posljednjih par dana? Otišao sam u Litvu vidjeti oca s kojim nisam pošteno pričao 3 godine ako ne računamo Skype. I sad, nije to baš bilo prije par dana, već prije nekoliko mjeseci, ali u ovom nekom periodu mogu sigurno reći da mi je to bio jedan od najljepših trenutaka. Da li sebe smatraš uspješnim youtuberom? Ovisi kako definiramo uspjeh. Ako ćemo gledati prema broju ljudi koji me prate i prema njihovoj aktivnosti, onda da, ali ako uzmemo u obzir da ja od toga ne zarađujem ništa, to jest da od toga nemam nikakve konkretne koristi, onda baš i ne. No, u svakom slučaju, to je nešto što jako volim i što smatram jednim svojim dragim hobijem, tako da to i nije baš previše važno. Kako si došao na ideju da se počneš baviti YouTubeom? To je došlo samo od sebe, ne znam kako da to objasnim. Bilo mi je jako dosadno i odlučio sam nešto snimiti ovak bez veze. Tek toliko i evo, navukao sam se. Vrlo jednostavno. Koju vrstu muzike slušaš?
Slušam praktički sve što mi u nekom trenutku paše, ali mi je definitivno na prvom mjestu trends. Omiljena hrana. Jebote, ja o tome nikad u životu nisam razmišljao. Znam da svi imaju ono neku svoju najdražu hranu i to, ali ja je fakat nemam. Ne znam, stvarno ne znam. Postoji li osoba kojoj apsolutno veruješ? Da, naravno, to su moji roditelji, cura, moj najbolji prijatelj kojeg gledam kao brata i za te osobe bi napravio sve u životu. Kako ti se sviđa kanal No Sleep? Pogledao sam ga i sve što mogu reći je uživajte u tome što radite i naravno imate punu podršku od mene. I danas smo gostili 4 zvezde YouTube-a, to bi bilo to što se tiče ovog intervjua. Nadamo se da ste uživali, do sljedećeg viđenja. Uživajte!